Remida kawaje ndio hero. Komasta. Hello, nemo ko man ngede na mic gaida dia. Murega ndwaga tundu. Murega jeshi yothe. Murega. Ukirego na idire na uru. Makiria gucokeria mwathani ngatho. Nigutuhe ugima wa mwiri na gutukinyithia mahinda maya. Yetagwo ithaka wa jini. Kanyamu ni turanyihanyihirie riu. Tutige na kwa hanini. Eguo tugethi wega. Kanya murathime ni kwiyumeria. Asante sana faida kawaje. Watuma kwa ine karaiko. Mwana. Marekere umuri. Marie ugori. Marie ugori. Reu hau hangi ni wega ni arugamite na ithu muno. Nena chairman erutite wira mwega muno waidu. Kigeithia andu kanokiine. Ningiera kuina no rwimbo ruria nyinaga kana rwa ngwenda kuina ndirutigire mucii na nyina wa Edu. Muriega riu nie ndina uru na tukenete niguo mukite guku nyambe njokerie ngatho aya me haha mbere andu aya ni maruta wira wa bata muno wa gukinyia uhoro gatiguo na nginya kurumia andu no maturumagire mwikaga wega muno. Tarura mutira mukijambia ni huragwo nie ni huragwo ona nyimwe mwana uliku nie kahurwo no mwena ma mundu wa ni huragwo ko iguru ngai mudehire kuguku we moibu mwena omo tiga maundu mangi ni personal nie ndihuragwo no ucoga ati nindu na nie ndihura dio ni huragwo tutikurwa ona nyumu inuka mucie muhoro tuiganane ewa mwa murathime. Haya, in our last wind up tugeidio ni Mr. Bigida. Mwadhani yosho rengi Mtago DJ Buli kwa Kameme FM, Kameme TV, kana Mr. Bigida. Thank you. Leo minority kuria bunge. Asante sana. Muriega tumukumie Yesu Kristo. Ngai bitu ni mwega na hindi ciothe ni maucio niguo witikio witu ati Ngai witu ni mwega hindi ciothe, hindi ya gikeno na hindi ya ihoru. Mbere ndehera akwa oringi cia family yothe ndimwire poreni sana. Juge poreni sana ni undu uyu urahanikire na juge ni undu wa Ngai. No he undu Ben Githa yauga na ni ngwenda gucokera na ngindire. Tukite guku na tutikwenda roho wa kuboeka. Niguo uyu ni muini, ari muini na ni atukenetie miaka mingi muno. Koguo muthi tukite gukungwira miaka yake. Niguo twina witikio ucio. Asanteni sana. Dero introduce ateti Giaria tafadhali ukai haha. No sorry, mutano kadeke emwe he handu tukurugite na ni mwena wa administration ukai haha. I see our assistant county commissioner